Ake senze nje la kumaKorinte esibili sahluko 12 verse 6 kuya ku verse 8 bese singena siyajula ke kulomlayeto wethu emaKorinte esibili sahluko 12 verse 6 kuya ku verse 8. Kube bengifuna ukudigabatisa bengingeke ngibende bulima ngobe ngitabe ngikhuluma liqiniso. Kodwa ngiyadivimba kuloko kuze phela kubede lo ngibeka ngetulu kwaloko langibona noma langiva nginguko. Bengingahle ngikukhunyedwe kakhulu ngenxa yetembulo letinyenti. Ngakho ke kwabekwa linyeva enyameni yami. Ingilosi yaSathane yangihlaba khona ngingeti tikhukhumeta kakhulu. Kwadzimate kwaba ngemahlandla lamathathu nginxusa inkosi kuthi ilisuse kimi. Kwaba ngemahlandla lamathathu ngikhuleka kuthi lelinyeva lisuke kimi, kepha linyeva lahlala langasuki. uNkulunkulu wavuma ukuthi lamavi abe khona kuze atoba secwayiso nakithi lamuhla. Indzabe ukuthi gabatisa uthi ngiyativimba kuze phela kubede lo ngibeka ngetulu kwaloko langibona noma langiva ngingiko. Tambulo ta Paula uthi betine temptation yekumenda akhukhumale. Letinto uNkulunkulu bekatembula ngaye atenda ngaye betine lithuba lekumenda ative angcono kunalabanye. Sewuthi ke kwabita ngihlatshwe linyeva. Lelinyeva belenda ngihlale nginalobuhlungu noma bekubuhlungu bemphefumulo noma lelinyeva beli physical, but kunendo Paula beyimvisa buhlungu lebeyenda kuthi noma ngathi uyaphakama ngetambulo ukuba nalabanye ngetulu kwalabanye bese lokho linyeva kuyamthobisa kumenda ufanana nalabanye. Ngoba Paula beka sengotini yekuthi ngetambulo letinkulu bese naye sewubukeka amkhulu kunenkosi lembitile. Uthi ngahlatshwa linyeva. I am sorry, ngineliqiniso ukuthi uNkulunkulu unenhloso lenhle ngempilo yethu. Kepha kukhona lokunye nje lekuthi makwenteke empilweni yethu kube linyeva to keep us down. Uyabo abantu bemakhono njengabo Paula badzinga kubanjwa ngemanyeva kuze bangethi uthwala beve ngathi bona babona tinto kangcono kunalabanye, benda tinto tendeke kangcono nakakhulu kunalabanye. Kumbe wena nami lamuhla kunemanyevana that we experience, and thank God lelo linyeva lelo likukhumbuta ukuthi don't be too proud. Don't be too proud. Ungaphakamisi kakhulu. La ngitheke ngibe nembi khona empeleni ngumthandazo nje nisathandaza sibheke lapho sisachubeka nanesizilo sethu kube nembi malifika lelivi ngendzaba yesizilo ngangede ngathi izinkosi siyachubeka siyema ngoba lisuke lacishe lathi lelivi ningabese nithwaliswa ukuthi nine nizila kakhulu noma nizile kangcono kunalabanye. Don't be so proud.
ungacabanga ukuthi wena ngekuzila kwakho indod kwendela kangcono ngenxa yokuzila kwakho. Think of my grace. Cabanga umsa wami. Mawungete umusa waNkulunkulu wakusebenzela, nothing is going to work for you. Ngakho ke sisahlanganyela in the journey of fasting and prayer. Imigcapho lesingaba nayo ayitsilike bazalwane. Yes. Moya lo ingcwele akehlule inhlitiyo yethu. Size sibe ngilabaphelele entsandweni yakhe. Kungesikhathi uthi Nkosi I don't know la uNkulunkulu athola lithuluzi la ngalisebenzisa. Amen. Amen. Makorinte kuqala sahluko 9 verse 26. Attack, conquer. Nami ke angigijimisi kwemuntu longenawo umgomo. Futhi nangesibhakela angigadli nje kungathi ngigadla umoya. Angigijimi njengemuntu longenaso sephetho, njengemuntu lode umgomo, njengemuntu lode idestiny. Noma ngishaya ngesibhakela, angishayi umoya. Ngilwela kushaya enyameni. Kude umuntu lo winako emidlalweni mangabe kude labe kadlala naye. Kude umuntu lo ncobako embini mangabe kude bekalwa naye. Kude umuntu lo ncoba ngesibhakela mangabe kude bekamshaya. Kanjalo nathi attack, conquer something. Kungabi nje ukuthi ngiyamelana nawe wena Sathane ngegama lika Jesu, no, ukuthi umelana naye kuphi. Kwendekani? Yini lena loyihlaselako? Yini lena lebonakala isenzaweni lengafanele? Bese ucethile. Yes. Kuba seFirst sahluko 6 verse 11. Hlomani tonke tikhali taNkulunkulu khona niteuba nemandla ekumelana nebucili baSathane. Yes, ayula ngibekele. Khona niteuba nemandla. La alisho ukuthi emandla ekumelana naSathane. Lithi emandla ekumelana nebucili. Nebucili. The strategy of the devil. Strategy of the devil. Lo mubi wakhe a strategic plan kusebenta against you. Kukhona lafuna kuku-accomplisha, lafuna kukwenda. Ufuna kuthatha i-trophy, ufuna kukwemuka lonako. Mangabe uhanjelwa digebengu etikhatsini letiningi mati kuhlasela kusuke kukhona letikufunako. Sathane akasiso silima kuthi angakuhlasela kana awunalutho, kuthi angaza kwakhele strategy kana awunalutho, akwakhele liplane kana awunalutho. Kumele mawubona imbi esitha ikuhlasela ubonge uNkulunkulu. Ngisho kungabongeki kungakhulumeki ukuthi Nkosi ngiyabonga ukuthi kukhulu lokula bengeke ngihlaselwe kanje. The greater the attack, the greater the treasure. Makukukhulu kuhlaseleka kusho ukuthi umcebo unganani bazalwane? Mukhulu umcebo, mukhulu umcebo. Silwa siphiwe tikhali to stand against the strategy, the scheme of the enemy. Singakayi ku Esther sahluko 8 verse 3 kubona the scheme. Lokuhlasela kwesitha
lesitawukuthathela encwadzini ya Esther kuletha sithombe kusahluko 3 verse 13 ku-Esther lithi kwaphuma emanxusa agijimisa lesatiso kuwo onke emave embuso. Lesimemetelo sasebukhosini sasatisa kuthi ngalanga linye lilanga lelishumi enyangeni ye-Adari onke emaJuda. Lalela ke strategy besiconze kuphi onke emaJuda, kulabancane nalabadzala, bafati nebantwana. Sithini isimemetelo? Sithi kufanele babulawe, kufanele babhujiswe ngaphandle kwesihawu, timpahla tabo tidliwe, kuhlaselwa abantu, kuhlaselwa tintfo tabo, konke lokutsintsana nabo kuthiwa kutawuhlaselwa, kubhujiswe. Anything leneliphunga lekufa, lekwemukwa, lekulahlekelwa, ubokwati kuneluphawu lwesitha ngoba i-assignment yaso. Lapha bayahlaselwa, verse 14 bese uthi lesimemetelo kwakufanele simenyetelwe ebaleni, singafihlwa kuto tonke tive, kuze kuthi lithi lifika lelo langa wonke umuntu abe asatilungiselele. Atilungiselele ini? Kufa. Kufa. Kuphuma lesimemetelo lesipredicta inhlupheko. Kuthiwa lesimemetelo kumele sifunzelwe bantu. Kumele kuma billboards kubhalwe kuthi caphelani, cedzela. Kumele kumenyetelwe kuthi niyafa, idate seyisethiwe yekufa, it is coming again. Kuthiwa memetela, kutawufa abantwana, kufe bafati, kufe madvodza, nako konke kwabo. Kufuneka bahlale baseluvalweni lwekuthi we are going to lose. Bahlale eluvalweni lwekuthi sitawulahlekelwa. Bahlale eluvalweni ukuthi ngeke siphile. Bahlale eluvalweni ukuthi sitawugula. Bahlale eluvalweni ukuthi kutawuvalwa ibisebenzi. Bahlale eluvalweni ukuthi emabhizinisi atawuvalwa, sitawucoshwa, sitawubuyela emakhaya, imali sitayithathaphi. Sitha senda ivolume ibe inkulu about things we are going to lose, ngetindo letasilahlekela. Sakhokhwa simemetelo, awumangali ukuthi ku verse 15, ngicishe ngathi ningamfunzi but sengiyathi sesilingo lo ngise verse 15. But ku verse 15 Haman umsunguli waleli plan, wale strategy, sewuhlala nenkosi basephathini, ba-enjoya lidzili, hayi ngoba sekufe bantu, kepha ngoba simemetelo sesiphumile kusibatawufa. They were celebrating only what was written, but what was not yet fulfilled. Why? Yini bese baba nelidzili lekuti bonga bebendiwa kwati ukuthi mase kubhaliwe kusho ukuthi sekutakwendeka. Bebendiwa kwati ukuthi njengaloku inkosi seyisayinile kude lo yawushintsha imithetho emaMede nemaPheresiya. Kusho ukuthi it is as good as done ngoba sekubhaliwe. Esther wa-athe kanjani this strategy? Le strategy sekuthi kutawufa abantwana, kufe nalabadzala. Le strategy sesimemetelo lebe sesikhokhiwe, kubhalwe phasi, kugijima bantu bamemetela in the cities.
how did Esther attack and conquered. Sahluko 8 verse number 3. Singayi sahluko 8 okay sahluko 8 funza lapho ngoba ngule strategy uthini Esther. Esther waphinze wayawukhuluma enkosini. Watilahla etinyaweni tayo akhala. Wayincenga ukuthi isale seyihoqisa lomkhankaso lomubi wekubulala onke emaJuda. Wayincenga ayincengelani ukuthi ihoqise umkhankaso. Yini lo mkhankaso? Ngule strategy, ngule scheme, ngule plan. Kwanyalo akaceli ukuthi inkosi ayibulale Haman. Ucela ukuthi ayigucule indvo latiko Esther ukuthi ayigucule. Oh hallelujah bazalwane. Niyathi lokusila kunetilo lesatiko mos ukuthi ngeke kusagucuka. Esther's fasting and prayer kwamenda waba nesibinzi kuthi ngisayawucela ukuthi kuguculwe into le through my own personal knowledge I know very sure it cannot change, but I'm going to plead my case. Ngitawuhamba ngiye enkosini ngiyocela ukuthi noma ngiwati umthetho, but let me go and plead. Kwathi lesinako njengaloku ngishito evikini leliphelile, lwati lwesinalo alususivimbela ukuthi singede sacela umusa waNkulunkulu, ngoba umusa waNkulunkulu will always overcome nanoma yini le strategy salomubi. Wahamba Esther wathi ngiyasathi strategy ngitocela akushintshwe the strategy of the enemy. Bese ku 9 verse 25, Esther 9 verse 25. Kodwa Esther waya enkosini. Inkosi yakhipha umthetho lowawubhalwe phansi. Lekwathi umphumela wawo Haman nemadvodzana akhe wavuna labekuhlanyelele emaJuda. Yena nemadvodzana akhe balengiswa entsanjeni benekelwa live. Esther wacela enkosini, and inkosi yase iyabhala, issued written orders that the evil scheme Haman had devised. Oh akabonge Jesu. Esther waye enkosini, inkosi yakhipha umthetho lo wawubhalwe phasi, lekwathi umphumela wawo Haman nemadvodzana akhe wavuna labekakuhlanyela. Wavuna labekakuhlanyela. Strategy sa Esther against strategy salomubi. Kusahluko 5 kusuka ku verse 1. Kwathi ngelilanga lesithathu lekuzila, Esther wembatha imijiva yakhe yebukhosi. Wahamba waze wayawungena ngekhathi esihonqweni sendlunkulu. Wangena ngemphumvu lemacondzana nemnyango wendlunkulu. Inkosi yayingekhathi ihleti esihlalweni sayo sebukhosi, imacondzana nemnyango. Inkosi yathi nayibona inkhosikati lenkulu Esther ime ngaphandle, yajabula yase iphakamisa indvuku yayo eligolide, isho ukuthi akangene. Yes. Weda wafike wathinta sihloko salendvuku. Inkosi yambuda yathi, kwenteke njani inkhosikati Esther? Ngitshele ukuthi ufunani, utakuthola, noma ngabe kuyingxenye yembuso wami. Esther waphendula wathi, uma kukuhle enkosini yami, ngicela ukuthi inkosi ite naHamani lamhla eDzilini lengililungisele bona. Esther sicelo sakhe wathi ansi sisayale kusahluko 8, but angafiki ekuthuleni isicelo wasebenzisa strategy. Why? Because bekati ukuthi lokhu lengibambene nako strategy
Therefore, I need a strategy. Angidingi just emandla ekuzila nekuthandaza. I need a strategy. Ekuthandazeni kwethu usathandaza. Akube khona kuthi Nkosi, give me a strategy. Ngoba indzaba ngeke iphele ngekuthi uzilile wathandaza kuphela. You need a strategy. Kusahluko 4 uzilile Esther. Kusahluko 5 uthatha strategy. What was her strategy? 1, it was fellowship with the king. Wafuna kuba setafuleni nenkosi. Akashongo ukuthi ngicela tikhali tekuyawuhlasela Hamani. Wathi ngifuna kwakha bungani nenkosi. Friendship with Jesus. Fellowship divine. Lendzaba ye fellowship wayenda yaphatheka. Wathi ngingakahlaseli sitha. I want to make sure ngiku right position nenkosi. I-effort yethu yekuhlasela nanoma ngisi strategy salomubi angeke ibe enforce unless Christ in you is your hope of glory. Kristu ungakamkholelwa ukuthi lithemba lakho lengatimulo lekuncoba. Ungakabi nebudlelwane naye, ulidwebele ulinakele lo gama lelo. Fellowship with him, budlelwane naye. Lo budlelwane naye Esther walahlekelwa. She had to sacrifice. Ngoba bekuta inkosi kakhe. Kwatsingeka ukuthi negrosa yakhe ihlukahluke kunegrosa yemalaka onke. Ngoba bekuta inkosi kakhe. Sacrifice. Wafuna ukuthi inkosi ite ngayo yonke indlela. Mangabe walenda kangaki lelitsile? Kabili noma kathathu? Somewhere there. 3. Twice. Thank you. Walenda kabili lokusho ukuthi lele kucala bekumele alende ezingeni lelisetulu ngangekuthi ingaphinze ibuye futhi inkosi makayimeme. Ngoba kube kule opportunity yekucala kube wenda ingcwaqwa. Inkosi beyitawuza hayi kumbe sengiyawubona ngalelinye langa. Mawuthola lithuba malongcwele akhuluma nokuthite kuwe uthola lithuba for a sacrifice lisebenzise uthi inkosi nakusasa uyawubheka ngala. Ungadlali ngelithuba, ungadlali ngesikhathi. Make the most, niyalikhumbula liverse. Make the most of every opportunity. Sebenzisa kahle onke amathuba uNkulunkulu lakuniketa wona. Ngoba lithuba lolitholako walisebenzisa kahle ngiyakwethembisa likuvulela lelinye lithuba kusasa. Mangaba ukaze wadibana nabo somabhizinisi makaya ku tender room la ayawubutwa khona bese uyanikwa lithuba ukuthi cha sinikete le material lothi unayo. Waletha i-second hand kanti babheke first hand, equally first hand. Mangabe babheke the best yena alethe the worst, uvale onke amathuba kusasa. Kumele kuleli thuba lekucala ashaya galele. Mangabe uyawulala ngadli ahamba yawulala ngadli angasho ukuthi angitafike ngibatshele ukuthi ngithole nje kona leliyakana leli bengingalala ngakadli phela. Kumele ukuthi abambisise leli thuba leli ngoba uyathi ukuthi ngaletha the best nyalo ngivule iminyango for good. Esther wathi angibambe lithuba le fellowship with the king ngoba nakusasa ngiyifuna la. Strategy sa Esther, fellowship with the king. Bathi bukhona baNkulunkulu. uNkulunkulu akayibone inhlitiyo yakho nangetindo lotendako. Sacrifice of your time, sacrifice of your treasure. Ake kwende umehluko nasezulwini. Lithi leli verse
kuze sati lokwemukelekako nalokuthandzekako. Our minds must be transformed so that we know what is acceptable to him. So that we know what is acceptable to him. Kwesibili, she won favor before winning the fight. Win favor before winning the fight. Win favor before winning the fight. Kulamalanga ngathi ngihle ngiba neligcobo lwalabasha manje. Mangabe itakhambela kahle indlela yakho, hayi bomduduzi sebawinile ngale. Mangabe kutakhambela kahle, make sure umuntu lomusha you win favor before you win love. Win favor. Ungasho ukuthi anginenzaba mina. Mangabe athindwe uNkulunkulu ukuthi wamvela, utangithanda noma nje. Leya ushona unje. Win favor before you win the fight. Win favor. Yebo ngiyati ukuthi you have the favor of the Lord and therefore you are ready to face her. Win her favor. Before you win the fight. Esther wawina ifavor yenkosi angakawini kunqoba Hamani. Wazuza umusa wenkosi angakazuzi emandla noma iauthority yekunqoba Hamani. Inkosi yathi ngiyabuya njengesimemo sakho. That is favor. Inkosi yabuya kuyi. So Esther kwekugcina wathi ukuthi lembi ayikacondzani nebantu. Don't fight people. That is Satan's strategy. Strategy salomubi sithi lwani nebantu. Strategy salomubi sithi uyangenyanyisa. Lonke ligama leku-accuser nekukondema labanye ligama lelisetshenziswa kahle nguSathane. Ngoba Sathane usebenza by accusing, judging and condemning other people. So nawe mau-accuser, ukondema, ujaja labanye bantu, Sathane usuke uqinise le strategy sakhe vele. Ngoba usebenza ngekukuchukuluta ngebantu. Nangu Petru ahamba na Jesu umelana neliplane la Jesu Petro, but asikhumbule bekungasinje Petru, nguSathane lo bekasebenza ngathi ngipetru. Ngiko Jesu athi suka kimi Sathane. Akasho ukuthi suka kimi Petro. Kepha thina sivama ukuthi suka kimi Petro. Esikhundleni sekuthi suka Sathane. Love people, hate the devil. Nyanya Sathane, bathanze bantu. Sani mase umekhutile Sathane lokuye, ukhona ukuthi ungaphenza umchawuli. Sandla sakho sachachatela wangakhona kumchawula emva kokukhutha Sathane. Kusho ukuthi ukhuthe yena hayi Sathane. Kusho ukuthi unenkinga naye hayi Sathane. Love people, hate the devil. Sathane lo wangenela Judas Iscariot niyakhumbula. Jesu wakhona kumbamba Judas Iscariot tinyawo wamgeza yize Sathane sangena enhlitweni yakhe. Why? Ngoba wathanza umuntu wenyanya Sathane lokumuntu. Nawe mase uhlasela sitha sakho khona kusigeza tinyawo. Sathane waso aphume ehlukane naso. Ngoba nawe inhloso yakho is not to hate people but to fight against the strategy of the enemy. Yini lekunika lugcozi lwekulwa
Johane sahluko 10 verse 10 sesiyafika ekugcineni. Yini lekumele ikunike lamandla to attack, to conquer? John 10 verse 10. Lisela litela kweba nekubulala nekubhubhisa. Mine ngitelekwe ukuthi bantfu babe nekuphila, babe nabo kuphuphume. Hallelujah. Value what God has given you. Value what God has given you. Attack, conquer. Usho ukuthi ukhanza kukuhle kumcoka lokhu uNkulunkulu lakuphe kona, ngakho ke awufuni kwemukwa kona. Yini Jesu lakuphe yona? Abundant life. Ukuphila impilo lecicimako. Sine asilwe kuze sibe nempilo lecicimako, kepha silwa ngoba sinayo. Silwa ngoba sinayo. Silwa ngoba sinayo. Mase sibona kuhlaseleka, kuthinta abantwana, kuthinta imisebenzi, kuthinta umndeni wethu, kuthinta lokwa nalokwa, sesibona ukuthi Sathane phela soyangikhuthuza manje. Kuthi umuntu lokhuthuzwa bese ulandzana letinye tipatshe. Sigebengu sifike sithatha sipatshe sinye, uyafika wena uthi nathi letinye bongahloli. Bengicabanga ukuthi ufuna yonke imali enginayo. Ngeke uselekele. Angathatha sipatshe sinye lesina 100 emalangeni. Angicabanga ukuthi ungahlala uthi hawu kudela uthothatha. Lokho sinje akusiko kwakhe. Kukunika amandla ukuthi uthi hey wendani. Whatever the assignment is sitha lesiconze kuyenda yathi ukuthi siyenda because you have abundant life. Sifuna ukunciphisela injabulo. Sifuna ukunciphisela inkululeko. Sifuna uhlale uconfined, ungabi nenkululeko. La kuGenesis uNkulunkulu makadala umuntu. Genesis 1:28 lithi uNkulunkulu sekamdalile umuntu wambusisa wathi dalana nanzi. Anzi siyadalana siyanza. Wathi nanze nigcwalise umhlaba newuncombe. Wase uthi nibuse etikweti inhlanti naselwandle nasetikweti inyoni tasemoyeni nasetikwato tonke tilwane letihamba emhlabeni. uNkulunkulu wambusisa umuntu by dominion, ngekubusa. Lobe kulahlekile ngale kuGenesis, Jesu kubalandzeli bakhe Matthew 28 uthi I give you authority. Lebe kunilahlekele senginitholele kona, sengiyanibuyisela kona. Have dominion. Uma sithandaza ke sikhulekela i-deliverance or i-freedom, it's not just because we want to be free. It's because we know we must have dominion. La ngingenayo i-dominion khona kusele ngakimi, hayi ukuthi inkosi ayikangiphi. Mawungaya ka-Israel eKenani, sewukhanza sive saka-Israel eKenani, yonke indzawo yaseKenani uNkulunkulu bekabanike yona. Kusukela empumalanga kuye entshonalanga eningizimu kuye enyakatho, bekabanike yonke indzawo uNkulunkulu. Kepha bekungenteka ukhanze emajebusi, liBhayibheli lithi ababakhokhanga bonke. They did not drive them out. Babashiya labanye. Konke labe ukhanza umKenani khona bekubangwa ukuthi abakamhlaseli, abakamkhokhi, hayi ukuthi unemandla etikwabo. Konke sitha lekungathi sikuchwagile lamuhla akusingoba sinemandla ngilokho sengasihlasela. La usihlasela khona sitha naso siyathi it is written ukuthi wena you have authority. Sitha singakuvulela Matthew samvulela Jesu.
sathi it is written kuthi kutawuchamuka tingilozi takubamba mawungathi wena kuthi what is written uyawobe solo ukuvika ngeke mina ngegama lika Jesu ngeke nawe shano what is written. Jesu was it is written yesathana I know what is written about me. Mina ngwankulunkulu I'm not going to bow my knee to you. The enemy knows what is written about you. Siyathi sitha ma Johane 10:10 kuthi wena you are for abundant life. That is why sitakuphukuta sente ngathi wena wethi ikhalo wethi lilo kube ngathi kuzila kwakho is to get. No, uzila nekuthandaza kwakho is simply to keep what you have. Lezulu lakupha ngeke uphiwe sizilo nemthandazo wakho wangijesu kwaJesu kude mahala. Oh hallelujah. Yes, kwaJesu konke it is written mahala. Kubhalwe mahala kwaJesu. Lokwa isaqala ngicala ukuthi saqala mangibona lekhumbi lebe ibhalwe mahala bathi beyigitshelwa mahala but kulokunye bekuthiwa mangabe uyaka mahala gibela mahala. Kulokunye kuthiwe mawuphethe ama plastic la khomba ukuthi ubuya kamahala ungagibela. Mase uphethe lamanye lamnyama la ngasiwa kamahala ayisesiyo yakho. Lokho kusho ukuthi ke kumele uyobhadala somewhere kuqala kungikhana ugibela la. Lokho kusho ukuthi vele soyibhadalele kukaJesu kuphela la kwakamahala kuphela. Jesu usiphe umusa mahala freely given. Lisho njalo live lenkosi bese lithi nawe phani njengaloku nawe uphiwe mahala. uNkulunkulu usiphile ngemsa wakhe. Sathane ufuna sisokole kube ngathi ngikhane sitawuthola. No, we are simply keeping away the Canaanite because Canaan belongs to me. Ngixoshidwe lesenzaweni yami hayi ukuthi ngizama ukuthola indzawo lendzawo yami lelikhaya kukhala sami isicathulo ayisasathana. Mangibona katheke kalikhaya lami ngishaya ngelindondo ngoba ngiyathi kukami la kusika devil. Ngubani lohlala kungena sigebengu singene fasteleni aphume ngala yena singena ngala aze kungenteka lesigebengu sifuna kulala la lamhla Nkosi yami. Angiphume ngibaleke. Ngeke you fight until your last drop of blood. Why? Because wathi ngalokuphelele ukuthi ngami la. Can we have children of the Almighty God labati ukuthi baphiweni ngemazulu who will attack what is trying to steal from them? Lokwetama kweba impilo, lokwetama kukunciphisela injabulo, lokwetama kukunciphisela bo ice cream kumbe bo ice cream so ubadla ngemehlo lulwimi selwabhabhalala ngeliso kuphela awusakhona kunambitha iice cream sitha siyakunciphisele mathuba ukuthi ungajabula in this world. The enemy comes only to steal, kill and destroy, but Jesu uthi I give you abundant life. Yonke into lengathi abundant is worth your attack and conquer. Blessed be the name of the Lord. Umthandazo wa Esther ngicela sisukume liverse laka 11. Esther sahluko 8 verse number 11. Sesimile sitothandaza. Esther 8 verse number 11. Letincwadzi tatichaza ukuthi inkosi seyinike onke emaJuda kuwo onke emadolobha ukuthi abe nelilungelo lekutivikela. Banikwa nelilungelo lokuthi bativikele nabahlaselwa titha noma kuliphi live lalombuso. Balwe naleto titha, babulale bafati bato nebamfa bato. Nakwenteka baticetse tonke badle ngisho netimpahla tato. Tindo tajika. Inkosi nyalo mawufunza. Haman beka sesihlalweni kusahluko 3. Wabhala tincwadzi tagijima na 127 of our provinces.
labengangaphansi kwale nkosi. Tahamba tincwadzi bantu bahlala baselivalweni ikakhulu emaJuda. Esther sahluko 4 wahamba wayawuncusa kuNkulunkulu welizulu. Macetha kuncusa kusahluko 5 wathola strategy uyasenda kusahluko 5 uyasenda kusahluko 6. Mafika kusahluko 8 strategy seyishintshile indzaba kusahluko 6 7 ishintshile indzaba. Mordekai sewusesihlalweni la bekuhleli Haman khona mabhala tincwadzi. Mordekai senguye lokuleso sihlalo. Tincwadzi lebetiphume ngeauthority yenkosi tibhalwe nguHaman ngekutsandza kwakhe athi kufe emaJuda. Sekuhleli Mordekai ubhala tincwadzi letiphambana nemibhalo beyibhalwe nguHaman maka kuleso sihlalo. Jesu wethu yinkosi emakhosi usesihlalweni uyabusa lamuhla. Le nkosi yangcivitela ngesitembu sayo kuthi lokubhalile bazalwane noma yini Mordekai lo ibhalako mina ngeke ngifunze ngiyavele ngifake isitembu ngoba wena kungibonga kunento lo wayenda. There is something significant lo wayenda emlandweni. Inkosi iyanothisa lezi kwendako bazalwane. Inkosi yelizulu iyabona. Mordekai wabhala ngekutsandza kwakhe. Inkosi yasayina icimetile. Leti ncwadzi betigijimile timikisa kufa. Nyalo sekugijima tincwadzi tekusinza kwabo. Nyalo kugijima tincwadzi tekunqoba kwabo. Ngesikhathi tifika leti ncwadzi leti batifunza kulo 127 provinces bacala besaba. Ngani? Ngoba when it is written it is as though it is done. Beva ngazuthi vele kufa kwabo sekusealed kuphelele ngoba kune signature. Live lesiphambano lingemandla sezulwini. Live lolukhulumako lamuhla wena lilive lelisayinwa ngumoya loyingcwele. Noma yini leniyicelako niyakwendelwa ngibani. Noma yini loyibhalako moya longcwele uyasitilela. Nika moya longcwele emave elithando ngoba lizulu linqoba ngelithando. Ngiko lokwamikisa Jesu esiphambanweni wathandza live wanikela. Lizulu linqoba ngelithando hayi ngelilaka hayi ngenzondo. Mawenda luthando usuke ugijimisa tincwadzi labe uvangaza ukuthi kunesimo lesingalungikhona. Mawuthumela uposa ngelithando tithathako tiyamangala ukuthi kanjani lo muntu angakhombisi kuhlubuka angakhombisi kwenyanya angakhombisi kukwata because moya longcwele uthatha live lesiphambano lelithando libe imaterial la kwakhela ngayo impi yekunqoba. Strategy salomubi ufuna kuhlubula inhlitiyo yakho. Ufuna ukuhlubuka enhlitweni ukwate wenyanye. Ngoba uyathi ukuthi waze wakwenda njalo ukwemuke emandla lonawo ekunqoba nanoma yini sitha lebe sicabanga ukuthi sitholile seyingeyaso. Oh yes Lord, babe longcwele. Let us pray together. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Kwangathi uNkulunkulu angakupha umoya wekwembuleleka nawe kungendeka lamhla kunesimo lesifanana nakuPawula linyeva lebe limhlaba kumbe kunemuntu nje lo matiko ukuthi nali linyeva lami. Pawula kwabeta ukuthi afike la athi khona noma lelinyeva ngifa likhona bathi umusa uyaba mkhulu kunawe nyeva. Angisena ndzaba nawe nyeva ngoba umusa unenzaba nempilo yami. Lokhu lunyeva lelingenda kona umusa uyawuniketa the comfort.
umusa uyawuniketa the grace to conquer. Umusa uyawungenda ngikufeze lengitele kona ngoba leli nyeva litela kukujabhise kwenteni lokho uNkulunkulu afuna ukuthi ukwende. Ngiko uNkulunkulu wathi Paul, don't worry about the thorn. My grace is sufficient. You will do what I want you to do. Don't focus on the thorn. Ungachithe amandla akho ulwa nelinyevu zama kulikhipha. Paul asawuzile kakhulu uzilela linyeva. Sewuthanaze kakhulu just praying for a thorn. Focus on your destiny, Paul. I have given you sufficient grace, not just grace to overcome thorns, but grace to accomplish your purpose. Move towards your purpose. Move towards your destiny. Attack, conquer. Attack, conquer. Inkosi ayikwembulele emagama lotabe uwakhuluma kuleli viki. Emagama lotawuhle uwakhuluma kulokunye utawukhohlwa uthuke sewuphinzisele esitheni sakho. Yes. Kulokunye utawuthuka sewulikhiphile. Dicolele don't condemn yourself ngumsebenzi wasathane loyo. Quickly forgive yourself. Uphinze uthi establish eqinisweni laNkulunkulu. Mine I'm more than a conqueror. Mine ngiyathandzeka uNkulunkulu. Mine ngiyancoba nencoba ngaJesu lokini. Fellowship with him. Mangabe uhamba ngemoto mane ecelene and fellowship with him. Xoxisane naye. Mangabe usekhaya, just pause, think about him. Moya longcwele ngiyabonga ukuthi ukhona. Ngowe umsiti wami. Kube bekungasiwe moya longcwele bengingeke ngisitakale. Kepha wena lo wathenjiswa ukuthi ungumsiti wami ngiyadi ukuthi ukhona nami. Uyangisita ebuthakathakeni bami. Konke sitha lebe sikubhale salebela ukuthi kwawo. Konke lebe kubonakala ngathi kuyafa kuyalahleka. Njenga Esther, I am well equipped. Nyalo Mordecai, moya longcwele usesihlalweni. Ngakho ke emavi la live la uNkulunkulu aphuma kumoya loyigcwele. LeBhayibheli libhalwa ngamoya loyigcwele. Oh hallelujah. And today sithi this is the word of God. Thatha lelo livi ugijime ngalo konke ama provinces la sitha bese sisipele kufa nekwehluleka kwakho. Thatha leli livi ungene nalo ehoffice. Thatha leli livi ungene nalo ekhaya. Thatha leli livi ungene nalo emfuyweni. Speak the word of abundance. Ngiphiwe usengasho Jesu ukuthi uyangemuka impilo lechichimanga. Until he says so, abundant life is mine. Thank you, Jesus. Babe longcwele ngikhulula abantwana bakho ngaleli qiniso lekuthi your grace is sufficient. Ngiyabonga Nkosi ukuthi they will attack, they will conquer everything that the enemy labe kabanciphisela injabulo ngako. Konke Nkosi lokungekwabo Jesu lakufela ngoba ufelanga lide Jesu asiphambanweni. Awufelanga nje ukuthi siyawuya ezulwini kuphela. Mawuta la uncobe powers and principalities. Konke Nkosi lokungaphasi kwethinyawo takho kusho ukuthi kungaphasi kwethinyawo tethu. Sine sinjengawe silamhlabeni. Ngakho kumele likhathimliswe ligama lakho. Ngiyabonga Nkosi ukuthi ekuphumeni kwethu siphuma, our stories are changing and they will change, and to the glory and praise of your holy name. Kusukela kulomncane kuya kulomdzala wethu manje kuze kube phakade naphakade. Let us give him praise. Let us give him praise.